Life Care Clinic lapen Dainostic Center atumben free medical camp ki padopon. Lason sipini ingkor trogar ni ada popor pen la khain ko rapli deo pani emi si constituency ke par rong kang ronga gora ingleng rong along kido metri video academy sai hemalong life care clinic lapen Dainostic Center sukhanjana tumpen chupatir pipon si free medical camp ki paman bon. Labang somitier camp ki pipon along deo pani emi si sorbon ke ar telenga pen hin pen ingpu pipon si sekelanga sai pang check pon lapen aluhi sarpo aman peng emi si sorbon ke ar telenga chetong dun lapen deo pani bedi se chairperson alisteron P. Suresh Lekthe, Narayan Chatri, Principal Metri Vidya Academy, SGBGB, Man Kido Kiting Atum Chetong Dun, Free Medical Camp, Kipipon along the White Arupen Chenglong, White Maple Atum Pen Cherap Chitudun. Sekelang pon along Dr. Jagvi Kathar, Child Specialist, Dr. Jirsang Topi, Medicine Dr. Susmita Das, Gynecologist, Nurse Atumpen, Tumpa Dutta, Nurse Sujata Chetri, Lab Test, Diksha Gautam, Pharmacy Ras Das, Lapen Life Care Clinic Owner Aparna Chakraborty Atumpensi Sri Langpo. News Text Report Time News Difu. Ini Life Care Clinic Sukhamjan Aihin dan ladak macet tongdon iklo. Pare pini ladak rongagora area long nili tu ladak health camp nang pati iklo. Ladak school principal ladak MSc sir VDC chairman lead officer sir tumta nili tuman nang rap don iklo ladak health camp kini organize fan pare health camp bange mission pensi non dam ikom lo pare nilita iningarong lo ladak bang pen ladak emethang amunit emethang ading tumhan ladak keso nangkelang mate kapre ka keso alam kini nangke than lahai opportunity ke long pon nilita iningarong iklo pare lason se nilitum mo phita ladak bang bom pen lason nang rap bomi posi nili ining khelo tanang ite anang lihin pen la non rong alom atokan no arat phanang lihin be isi ameses mate elak bilo peng tung gasemet la mekisu la pen la solo ding lo hai ke spajo ke phanang lihin ben pene ameses ping tung ma kini non melom dak kacitang iko ba rat tumhan non melom po pasiksak dengue pen la ai flu ko amekisu non melom do ikom kasi la ai flu bu bangke si virus sa joine si mane do ikom inut kan inut rong atum pustame rat kan inut school long sutame osomar tumta inut student la pusi mane chelong bom chiun bom kasi la bangke kamatha iko nai ngalam ke kali la bangke non melom la season la mane la tomon aduk la ta do upo la so joine si do la mo pine motor pine change loplote la kangsa mo por bang loplote la bang amethang masi dam jui la bangke anta non mat la long bom akol akeso la ke long det tu bangke here ik unangne la tum ke claim deng ke la सबसे प्रोटेक्शन थन ला सनग्लास पने एंडिक नंग po इंपर के ला एमेक बांग पिने 3 hourly माने ला पिने लांगकांग सामपेन माने चिंगुर बम नहीं चे सफा बम नहीं इंपर के ला बुधाथक मेडिसिन दो ला एमेक लोंग पिने ला चिचोर बम नहीं अपोर पेन 3 hourly चिचोर बम नहीं ला अन पेन ला चोक इति ला एमेक सो बांग पर ला डेंगू हिन बांग के नॉन मेलोम इसी pilon itum pui vector borne disease mane la chitim la hai pensi mane pu nangke check pensi ke long iga kisu la bange non melom mane itum karbiang long pine asapso mane jethangi golo la si aso kisu bange dengue ku ba akisu bange non da treatment avela malaria tb la hai bange a treatment do medicine do anta dengue ku mat bange ave la dengue ku akisu long lobote ilitum avi bang chong severity la kisolong lo pati ibi bang pakom hegeti la si la dengue do hut bang lo ili tum bang ke la ene symptomatic ithu ke so pen ithung pong ke so han bang ke nilitum medicine chodu nang po sida me la pine ibi bang la dengue long te pakom hekti la so khan bang ili tum bang chepang tang do no nei ke cho ki jun chepa medun sen nang ji la pine fruits juice la hai chodu nei la ibi eja kong apa do khan jong si la lason la akeso apor ni ili tum chepang tang dum lo pratela akeso duration bang ke pon mane 7 to 14 days vet laso keso duration hot ili tum bang chodun paka jadun paka vitamins fruit juice lahai
chudun chepang tangdun badela dengu bang kami thang mi ker la bang da kapiri ning ason bang ke pan na ave ঠিক আছে সৰুকে কথাটো ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ল'ৰা হয় গতিকে আমাৰ ইয়াত হেল্থ বিষয়ে বহুত ৰাইজসকল আছে যিবোৰ আনএৱেৰ আছে তো স্কুলখন অকল স্কুলৰ নামত বা এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ নামত অকল নহয় কিন্তু লোকেল এৰিয়াৰ ডেভেলপমেণ্টতো মানে অকণ চকু দিয়ে সেইকাৰণে আজি লাইফ লাইন যিটো সুখাজানত হস্পিটেল এখন আছে ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰৰ অনাৰ হিচাপে যেতিয়া তেখেতে মানে এখন অফাৰ দিলে যে বোলে আপোনাৰ এৰিয়াত মানে আমি হেল্থ কেম্প এটা পাতিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই সেই মৰ্মে ধৰি লওক আমাৰ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ এইখন স্কুল বা এইখন স্কুলৰ ষ্টাফখিনি মানে সদায় লগত থাকিব অকল কৰি নাযাব অকল এডুকেশ্যন ছেক্টৰত অকল কাম নকৰিব লগতে মানে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট যিটো এটা স্কুলৰ এটা কনচেপ্ট থাকে যে নট অনলি দ্য education purpose but at the same time the school will work for the social upliftment of the area. That's all. Thank you.